Nigithagathaga kira kigumiro waki wa demu ya Itare iria irakona muigana wa ciringi bilioni 34 kumana na uteithio wa kibeca wa thirikari cia nja wa bururi igitanya kunyotora andu 800,000 icigo ngurani kaunti-ini ya Nakuru. Aruti a wira makoretwo magitetia kambuni ya CMC Ravina iria hetwo kandarathi ya waki ucio ni kwaga guthingata ngirimiti iria maiguithaniirie igie mishara. Magite ona thengia kwe kambuni yo thikũ 7 kuma tariki 23 mweri muhituku niguo ikorerwo betie mateta mao. Kambuni yo ndeigana kuoya ikinya undu uria uracungirira aruti a wira acio kuiga mirothi na gucoka gutabania mururungano wa thayu, no kiria kiramatungire ni marua ma kumarugamia wira hatari marihi. Hapa barua inasema tuko suspended. Mtu anasuspendiwa kwani kuna mtu anafutwa kwa barabara? Hii karatasi imetupwa kwa barabara ya kwamba tuko suspended. So tuko threatened. Unaambiwa probation ni 6 months. Kati ya hizi 6 months ni kukufinya. Sasa huwezi tetea haki zako ati kwa sababu uko on probation. Tunataka tuulize kwani probation ina take how long? Kuringana na mwandiki wa kiama kia mafundi ruhonge rwa Nakuru Morris Chisoko, aruti a wira kambuni yo ni makoretwo magitwara mateta kuri kiama kiu, no indi igeria ria gwetha kihonia riraringa ihiga thutha wa kambuni yo kuga ndikugia na miario na aruti a wira acio. Kambuni ni ya nani? Kwa sababu tukilia kilio chetu hakuna mtu anasikia. Maugite kambuni yo ikoretwo ikimariha nuthu ya uria maiguithaniirie. Handũ-inĩ ha Kameme TV, niĩ njĩtagwo Kariuki wa Wachira.